Hej, preden si gledaš moj novi video, rad bi ti sam povedal, da je to moja nova osebna stran dinoti.si. Na njej zveš marsikaj o meni, kaj se je dogajalo v mojemu lifeu, imaš povezave do mojih socialnih omrežij, pa še lahko si kupaš majico ali pa hudi, če si faca. To bi mi ful pomenil, pa še dal bi mi motivacijo za naprej. Hvala ti pa, uživi v videu. Rikno bo šel! Rikno bo! Rikno bo! Biver, pazite se! Yo, prijatelj, tole je moj šov! Ok, chillava, sam chill. Kaj to pomeni chillava? Ne pa da se pizdiš ka fucking mongrel. Kdo se pizdi? Fucking mongrel. Če on tam, on me, please, help me. In pol tam Kakšen mongrel? What the fuck? Kdo je to? O, jaz sem se zataknil, Dino. Ej, editat mor! Pa dej no, kaj težiš? Ja, če se zatakne. Da te lahko pokerijam. Gremo. O, pri meni je cel duo. Kdo, kje? Kje pa si? Pa ja, kaj Prid k meni. bliz tebe. Ja, kva si pa tja šel? Ne mora. One HP. One HP! Rabam pomoč, prid hit. Evo, prehajam. In naj on Dino. Šta je? You died, of course sem ga, če sem jaz pro. Kaj škabe, škva sem mu naredil? Za burek ni imel. Mrtva sva star. Eto, koliko ti mene kerjaš. Eto ti, Jan. Niš pojma. Okej, če ne najdem, če ne vidim zona. Ti si kle sam, da mi zon poveš. Aha, okej. Saj za to bo koristen. Aha, okej, jaz bom zone govoril, okej, zmenjeno. Ljudi, on se meni hval, kako on to rastura. Kako on to boksa, edita, A ubija. imaš mede kite? Imam, ja, kite. Nimam pa mede. Kolik? Noč nimam. Imam eno majhno od 5 cm. Kolik teh imaš? Ja, eno imam pa štaj 5 cm. Ja, 5 jih imaš pol. Ja, Dej mi. ne dam ti. Biš, Če bom se tem pol dvignil pa nosu. Ej, tukaj le, pet sam. Rift. Pet! Jaz imam 18 HP. Pet! Dino! Editaj! Zakaj nisi editu? Jaz sem dead, GG. Pizda si smotan. GG. Edit je. Le, kaj bom padel dol. Tukaj je en tijan. Tam je. One HP, knock! You so shit, damn it. Kaj je enemy? Kaj je to? Potanja. Oh my god. Kaj tale me bo? Henchman! Tijan, editi! Pejď sam live me, kvaj s tabo. Pa prid sam live me. Če so s njim snajperi, klej, kaj ti ne pomagam? Okej. Ne, tega. Zakaj nisi editu? Če mi jih hotel, pa spet ti imajo, sam dej redi, ja. Kje si? Kaj če to face mongrel? Škva mu bom naredil? Šmar mu bom razjebal. Majš mi, knock! Da hito Kje? rajde men! Mama, kartico mama! Ajde! Kartico mam! Vzam! Prid hiter, sine, pridi! Sine, I'm here! Kaj bom zdaj bušili s tem? Tam! Mora tako vedno preveriš, če kdo kaj puša. Klele, daj pomagi! Kje si? Pomagi! Kaj not? Enemu sem v avto zlezel. Ti Sem bom dead. Kaj sem one HP. Dead! Tega ubil, kaj je bil v avto z mano. Tijan, Pa se svet veš kaj preje. smo rekli? Kaj moraš danes delati? Obvezno editanje, prav? Dej no, bildanje. Bušenje tank. Dega, kaj si spizdu? Ečat! Dega, bum, Editaj, Tijan, editaj! To! Buši! Buši, Tijane! To! A jaz sem mrtev. Ajde, hitro live. Idem revive. Ajde, revivajt. Takoj. Sanda, Enkrat me je ustrelil, pa sem umrl. In A tam bi ubita. nehu. A bi ne... Pa Sorry, pet ne me moram. revivajt, če sem mrtev. O moj bog. Jaz mrtev, on se zabava. Zdaj bo umrl, ko bo dopal. Ne bom, ker znam bildat. Sajk. Čakaj, ti misliš meni revive? Hočeš da te revivata? Revivi, četem Benu. Na Vespi, stari. Vse je bolj pomen.
Ok, vse je bolj pomemben. Ej, folk, jaz še vedno streamam, igram s Tijanom na Twitchu in govorimo To slovensko. ni res. Čakamo na event. Ulete na Twitch, kjer bomo streamali event. A to sem jaz, fuck, stari. Pa kaj mi spovedal sem? Pridme revive, sem, hej. Tle sem! Jesse, Toki! Čak strela je med vseh strani. Če fucking strin Saprid! Če sem one HP! Saprid! Ubil me bojo Če še. sem one HP! Pa kaj ma vezi, jaz pa 0 HP, jam umaru, evo grem do tebe. Ej! Aj! A tukaj je padla, gled prej. Direkt kraje! Prid pomagat! Nimam nič! Dino! Če nimam nič! Dino! Zdaj imam! Bravo! Ma, če me ne boš risil. Ti jaz sem ti rekel, da moraš editat. Ja, kako zni? Človek može, če ti ne znaš editat, kdo bo znal? Spod je. Zabederkeru se, ko Saddam Hussein. Ah, spizdo. Na tvoj crash pad je šel. Daj! Gigi! Kako je nehal plesat takoj? Kako je nehal? Daj hit! Se bo kaj dal prišel. Daj densa! Ne densa, shit. Zdaj me, daj ga! Maš ga! Daj, pej zdaj! Ko sem mi naredil ima zburek, stari? To ti je, kad je noti šopa. Jaz sem fucking level 200. Fucking level 200, ne moreš enega ubiti v igri. Ja, veš, kateri profi so kle. Ma kao ti profi, to vse nubi, stari. To bi jaz, če bi Ja, jaz... pa jih pa ubija, Če bi se, ma ne? jaz se zajebavam, jaz sploh ne igram za res. Jaz če bi se fokusiral, pa čoj, če mi bi zmagalo vsako igro. Še jaz tudi za hec igram, ker zakaj bi za res igral to Ti se zdaj? kar fokusiraš, stari. Oh, fuck. Tebi. Mačka, pickaxe. Mama, to je gotovo. Gotovo! Bušenje! Bušenje! Budala, jaz imam roko! Se blešči. Pa meni! Kdo? Kje? Bot! Pa kaj, bot te je skoro bol človek. Ti normalen. Ja, okej, jaz brez pištole ne da ubijam. Alo, ne znaš zvon! Tale bot ne zna zvon, stari, on kar razfuka vrata. Prid hiter, kaj lahko malo Čak, enega model. fokusam ga. Tam je folk, bežmo. Okej? Chill. Chill ti, kdo te bije? A boti? Zbri shieldov! 32 white. Daj gre. Jaz moram vedno ti pomagat. Jaz ti moram vedno pomagat. GG. Ti sam ne znaš nič narediti. Dej, prid, ali pa bo ti. 7, 6, 5. 5, 4, 3, 2, 1, zdaj! Ok, kaj se bo? Odteda! Achtung! Achtung! Shit, something's happening. Nekaj se dogaja. Kje si ti, kam si pizdijo? Oh my god! Ne ustaja! Čuti Tijan, čuti matere, ti sklopu te bom. Oh my god. Oh shit. Kar naježil sem se. A ste se vi tudi naježil? Oh my god. Ne. Oh my god, kva se dogaja? Glej, koliko je velik. To ne more biti res. Tijan, kje si? Objav me, Tijan, kje si? Bojim se. Tukaj sem! Tukaj sem gor! Drž me, za roko me drž. A greva seksat, prejem umreva, ker to nam je edina šansa. Oh, fuck! Shit! Glej, koliko je velik, stari. Oh my god. Ne. Kva ima to na glavi, stari, kar neke antene? A ti misliš, da on je na kabelsko? Ali je na 5G? Oh, fuck. Pet bolj nazaj, da ga vidva. Oh! Bejva klej. Oh! Jaz grem brati. Oj! Oh, shit! Oh my god. Jezen je. Rigno bo šel! Zvok! Rigno bo!
Riknu bo. Bivir, pazite se. Jaz lačen. On je lačen. Ok, v redu, kaj rabiš? Burek, kebab, hot dog, vse imamo. Sam povej, če si lačen. Ne jest, ne, jaz nisem za jest. Ok, njega je, on je bolj mastan. Hej! Shit! Ne, jaz nisem hranil. Aj! Ok, budala jedna, razfokusi mi ladjo. Kaj se dogaja? Še. Tigbot, Tijan! Tigbot! Iron Man je prišel. Seveda, da sem free. Tijan, ne deri se, majki. Vzamemo! Mene ni zgrabil. Vede, uničil mi boš hišo, ki sem gradil cel life. Uničil mi bo hišo, ki sem jo gradil cel life, a si pijan. Budalo ena. Vem, da je na črno bila narejena, ali vsem. Ok, energy rising. Stari, on mi... Energijo pobira od Neki dela, stari. Alo, to so moje salonitke, s normalen. Shit. Yes. Shit. Dead. Oh my god. OG map. Please, OG map. Absorbing the 0 point at that rate, we'll all be looking at a full reality shit. collapse in... Doesn't matter. You know, the point is... Kaj zdaj? Mi moramo pobegati, stari. Ja, lahko furam bus, jaz sem bil avtobusar. 6 let. Ok, gremo. Oh my god. Ok, zdaj sem busu, ljudi. Tijan. Sem v battle busu. Tijan, Tigbot. Saj sem jaz tudi v battle busu, kaj misliš, šok, jaz sem šofer avtobusa bil. Kje imaš mesečno? A imaš mesečno? Kaj je to, človek božji? Iron Man je pred So mano. I took the liberty of tinkering with your reality a bit. It's really no big deal. Alo, Iron Man, a imaš mesečno? I hacked your time loop, Urbana je te fore. made a few billion... Ne greš to v džabe, kar razumno stan. Turned them all into very... O, ne greš džabe. Ne. Ne, bom ti odprl vrata, ne. Before he's done with the 0 point, Ok, zdaj neki on govori meni, sam gledaj, mene zanima, če ima on urbano. it'll open a portal and send him back where Res. Gleda, stari... Hey, look, attack drones. Cute. You know, I was hoping we'd have an excuse to A mi try ga out the moramo battle kaj bus. napadati. Ne vem, poslušaj ga, on govori nekaj, da zdaj moramo ga napadati. Stari, jemo šel kamikaza. Vuz smo lahko. Stari, gledaj, jaz pa mi Šopaj! Streli. Vedno sem si želel 6 komet, črnuče, dolgi most. A ti se mu tudi bližaš? Ne. Tijan, jaz sem pobegnil. Človek božji. Moraš streljati. Streljam! You're a natural. Stay on target. 6 črnuče, stari moj. Opa, Tijan, kva se mi guraš? Kva se mi guraš, človek božji, da vidim nič tebe. Handling on that thing. I think Samo udri. Se eksplodira. a little, like a Ok. Stari, to ti je kaj un... Tijan, dej bo tih, majke ti. Zakaj se mi ščito? Dekoncentrišeš me. Pobegnil sem v stari. Mene šla roka. I admire that enthusiasm, but again, you're driving a bomb, so let's be careful out there. Ne smemo videti. Pač malo oči. Joj, komi. Tijan, kje si, pomagi mi. A vi napadu si, razfukali so te. Ene talo se je že uničilo. Je to zbil ti? Shit, kjera tema. Jaz kar sicam, pa me... Sam šicaj. Šicaj, kot da ti je zadnji put. Oja. Pazi ga zobe. Now, C6 karies. don't panic, but I think he's... O, shit, vidim me. Hey, Blondie, Alo, jaz sem bil šofer 6 let v LPP-ju. Ti ne boš šel, če nimaš urbane. Nimaš... Ne greš notor. plain English. Opa. What? Driver, we're taking you Oh my god, prošao sam kroz V. Keep flying north and try not to let it freak you out. Hudo. Stari, znaš ti to parkirat? Galactus, you have an
Tijan, a boš fucking bil tih? News, I got the stereo working. Živce mi paraš. Jaz ne smem več. A mačo je rekel, da vzame v klagijo, da ti pokaže molitvice. Ne slušaš ništa. Ajmo. Starimo, to ti je prav una igrica. Ja. To ti je prav una igrica vesolska. Ajmo. Šit, zaletel sem se. Srečko keke. Let's go. Jaz sem že čisto nič. A si jih? Razfuku. Tijan, streli. Sestica. Streli, kako glumiš, čovječe. I am picking up a lot of robots. Ok, roboti prihajajo. Mutton chops. Prihajajo roboti. Zdaj moraš streljati. Če veš čisto ničem V Wolverine uleti tudi brez urbane. Ne! Uaa, kva jim dela, gotov. Čakaj, kdaj oni lahko so v vesolju pa da dihajo? A oni so vesolce, vrja. Oh, shit. B4, zalivka. Ok, čakaj zdaj. Star, jaz mislim, Tijan, jaz mislim, da se on hoče pošvercati. Majki mi prav ono šverca, stari, pa da je kup si urbano revežen. Let's get you out of there. If this works, it's return to sense. O, zdaj gremo pa noter. And if it doesn't work, well, we... Zdaj gremo noter, stari. Either On nas bo way, vdihnil. you did good. Nekiri belo baci, stari, ne damo se mi. Gremo. Opa! What, jaz letim v zraku. To je kontra korona. Je, To bo sam zdaj. pijem. Podriguša, stari, gledaj kaj je rignul. No! Ni to mogoče! Kaj ni mogoče, če oblažil persi zobe drugič? A kad smo ga uničali? To je, kad si mi hotel hišo uničati, eto ti zdaj. Ja. Oh my god. Moj bog. We did it! Uničali smo ga, ljudi moji. Thank you, bus driver. Pa jebi ga, nije se džabo vozio LPP, znate, ljudi moji. Nije se džabe vozila šestica. Ja, to ti je izkušnje šestke črnuče. What? Neki... Tijan, telefon ti zvoni. Zon. Telefon ti zvoni, Tijan. Ne, what? What? Joey. Tijan, še enkrat rečeš what, majke mi. What? Kva te bom poriti. Ven nam je vrgal. Se bo nadaljevalo. To je to. In sezona 5. 7 minut in 40 minut, ljudi moji, nova sezona. To je to. Yo, prijatelj, tole je moj show. Hvala lepa za ogled tega videa. Če vam je všeč, dajte lajkat, pa subscribat, pa šerite.